Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuma-Brazilians iMamelodi Sundowns. Udaba oluvelayo njengamanje according to i-Unplayable SA okumthombo enguthembayo ongakaze ushaye ecele umdlali owake wagijima kuyona-ke iMamelodi Sundowns uCassius Mailula njengamanje-ke ubekwe free agent after ukureleaswa iclub ebeyidlalela laphana-ke i-FC Toronto. Impela-ke umthombo uqinisekisa ukuthi-ke uCassius Mailula ubuyela-ke kuyona iMamelodi Sundowns. Impela-ke wehlele-ke inhlanhla engandele bani yena-ke laphana-ke uCassius Mailula impela uzojoyina-ke futhi iMamelodi Sundowns le owake wayidlalela phambilini. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.